Porutazi Zigiranyirazo wari perefe wa perefegitura ya Ruhengeri ku butegetsi bwa Juvenal Habyarimana ndetse akaza gukurikiranwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yapfuye. Mu yandi makuru nuko Perezida Trump yasabye kubahirirwa ko yarangije ikibazo cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi Amerika yanze kurekura Nshimiyimana Eric ukekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Njye muri kumvanirwa Ndorimana Alexis, muhawe ikaze. Porutazi Zigiranyirazo wari perefe wa perefegitura ya Ruhengeri ku butegetsi bwa Juvenal Habyarimana ndetse akaza gukurikiranwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yapfuye. Amakuru y'urupfu rw'uyu mugabo yatangajwe n'umuhungu we Antoine Mukiza Zigiranyirazo mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 4 Kanama 2025 aho yaguye Niamey muri Nigeri kuwa 3 Kanama 2025. Zigiranyirazo ni umwe mu Banyarwanda 8 baheze muri Nigeri nyuma y'uko bangiwe ubuhungiro n'ibindi bihugu bitandukanye nyuma yo kugirwa bere cyangwa gusoza ibihano bari barakatiwe n'urwahoze ari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda Arusha muri Tanzania, ari narwo rwaburanishije zimwe mu manza z'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Kuwa 18 Ukuboza 2008 nibwo Zigiranyirazo yakatiwe igihano cyo gufunga imyaka 20, ariko kuwa 16 Ugushyingo 2009 urugereko rw'ubujurire rwamugize umwere. Zigiranyirazo ni umwe mu bari bagize akazu kagize uruhare rukomeye mu gucura no gushyira mu bikorwa umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi. Yari musaza wa Agathe Kanziga, umugore wa Juvenal Habyarimana. Naho mu yandi makuru, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye kumvikana avuga ko yarangije intambara yari imaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo ko akwiriye kubyubahirwa. Perezida Trump yagarutse ku kibazo cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku cyumweru tariki ya 3 Kanama 2025 mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa Truth Social. Ni ubutumwa Trump yanditse asubiza umunyamakuru akaba n'umwanditsi w'ibitabo Charlemagne Dagod ukunze kumwibasira no kunenga politike ye. Uyu mugabo akunze kunenga uko Trump yitwara ibyemezo afata bijyanye n'abimukira n'ivanguraruhu, ndetse ashimangira ko nta kintu umunyapolitike akora ngo ahindure ubuzima bw'abirabura bo muri Amerika. Mu gusubiza Charlemagne Dagod, Trump yavuze ko akwiriye kugira icyo amuvugaho kuko atazi ibigwi bijyanye n'ibyo yakoze, nko kurangiza intambara 5 zirimo iyamaze imyaka 31 hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, aho abantu miliyoni 7 bapfuye ndetse hakaba nta herezo ryari rihari rigaragara. Nubwo Trump yatangaje ibi, nta ntambara iri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo igihe hari Amerika iri kugerageza gutanga umusanzu mu gukemura ikibazo cy'umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi biturutse ku mutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo. Iki kibazo cy'umwuka mubi gishingiye ahanini ku mutwe wa FDLR wiganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 bahawe rugari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwo rushinja u Rwanda gukorana n'ihuriro AFC M23 kugeza ubu rigenzura ibice binini byo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ni ibirego u Rwanda rwahakanye inshuro nyinshi rushimangira ko M23 ari abanyekongo bavuga ikinyarwanda beguye intwaro kubera ihohoterwa n'ihezwa bakorerwa mu buyobozi bw'iki gihugu cyabo. Kuwa 27 Kamena 2025 nibwo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashize umukono ku masezerano y'amahoro bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano y'amahoro yasinyiwe Washington DC agizwe n'ingingo nyamukuru ebyiri: gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR ubangamiye umutekano w'u Rwanda n'akarere muri rusange no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashizeho. Gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi bizashingira kuri gahunda ihuriweho yo kuwa 31 Ukwakira 2024 yateguriwe mu biganiro bya Rwanda byahuzaga intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biyobowe na Angola. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aherutse gutangaza ko hari inama ziteganyijwe mu minsi ya vuba zizanafasha kumenya neza uko ibikorwa bikubiye mu masezerano bizakurikirana, aho yagize ati hari inama iteganyijwe kuwa 4 Kanama 2025 i Washington, ariko nyuma yaho izindi nama zizajya zibera mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo dusimburana. Iyo nama rero ni izashira ku murongo ibikorwa bizakorwa kuri iyo gahunda yo gusenya FDLR ifite ingengabihe yayo y'iminsi 90. Naho ku rundi ruhande, ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwanze ingatwe yari yemewe gutangwa na Nshimiyimana Eric ukurikiranweho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo aburane ari hanze. Nshimiyimana Eric yafunzwe n'inzego za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Werurwe 2024 akurikiranweho kuba yari amaze imyaka 30 yarahishe uruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994
kugira ngo yemererwe ubuhungiro ndetse n'ubwenegihugu muri Amerika. Ubwo uyu mugabo yatabwaga muri yombi mu mujyi wa Youngstown muri Ohio, yagerageje gutanga ingwate ngo akurikiranwe ari hanze, ariko urukiko rurayanga. Dosiye ye yaje koherezwa mu rukiko rw'i Massachusetts, yongeye gusaba ko yarekurwa by'agateganyo atanzwe ingwate mu mpera za Nyakanga 2025, ariko umucamanza Donald Kabeli arabyanga. Umunyamategeko wa Nshimiyimana Eric witwa Kat P. Kanzi yavuze ko kwanga kurekura umukiriya we ari icyemezo kinyuranyije n'itegeko nshinga rya Amerika rivuga ko uburana adakwiriye kwamburwa agaciro, ubwigenge n'imitungo igihe bitanyuze mu nzira z'amategeko. Yakomeje avuga ko umukiriya we akwiriye kurekurwa kuko urubanza rwe rutazatangira nibura mu gihe kiri munsi y'umwaka. Inyandiko zishinja Nshimiyimana zigaragaza ko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi yari umunyeshuri wigaga iby'ubuganga muri Kaminuza y'u Rwanda i Butare, akaba yari mu b'imbere mu ishyaka rya MRND ndetse no mu muriko w'Interahamwe. Izi nyandiko zigaragaza ko hari ibimenyetso by'uko Nshimiyimana yishe abagabo, abagore n'abana, bikaba byaranamenyekanye ko hari n'abagore yafashe ku ngufu cyangwa akifatanya n'ababafataga ku ngufu muri icyo gihe. Nshimiyimana yahunze ava mu Rwanda mu mpeshyi y'1994 ahita yerekeza muri Kenya, aho bivuga ko yabeshe inzego za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinzwe abinjira n'abasohoka kugira ngo yakirirwe nk'impunzi. Kuva mu 1995 Nshimiyimana yahise ajya gutura muri Ohio, bikavugwa ko mu myaka yose amazeyo yagiye akomeza gutanga amakuru atariyo ajyanye n'uruhare rwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Naha dushoreje amakuru yacu, tubashimiye kuba mudukurikiye.